Era radyoyu dengi gele. Şinavên uçağın a radyoyu denge gelden başkodarın heja İrun Şeşe Nisan 2024 şemî li Brükselê saat 13 Lamede çağırdı. Hemen uçağın ava roje peşkeş bikin demdam azadiya rêbera poye. Sane bwateye rojbuna serokemeye ew heviya gelmeye bir baweriya meye Kurd nora bil hev bicivin amaralı hevyameye nora bin dez behevdin amarale Berxwedana girtiyên siyasî di roja sed û duyemîn de di dome girtiyên ji doza PKK û paşkê ji bo azadiya rêbera po sed û du roj din di çalakiyê de ne. Di roja sed û bîst û nehan de girtiyan çalakiya xwe ya girêva birçîbûnê derbasî qonaxeke nû kirin. Ji bo xwe derketina li berxwedana dîlên azadiyê nöbetên adaletê jî didomin. Ev berxwedan li Wan, Amed, Mêrdîn, Batman, Mêrsîn, Edene û İzmîrê pêktin. Nöbeta adaletê a li Wanê sed û bîst û çar roj li pay xwe iştin. Piştî ku hevşaredarên Wanê Abdullah Zeydan û Neslan Şedal mazbateyên xwe wergirtin weke karên pêşî serdana dayikan kirin. Hevşaredaran Slavdan berxwedana dayikan. Parlamenterê Swîsreyê Yal Toshop got têjît bi tu awayî hukukî nîne. Parêzer û hukuknas Yal Tuhus ji Partiya Sosyalîst a Federal a Swîsreyê têkildarî têjîta li îmraliyê helwesta CPT ji anêfera axivî. Parlamenter Tospin got ku şert û mercên têjîta li ser rêber Abdullah Öcalan bi ti awayî nayê qebûl kirin û wiha got beriya têcîtê mafê hevdîtina parêzer û malbata Öcalan bi temamî te aslen kirin. Hewceye hem ji ber statûya Öcalan û hem jî ji ber mafên girtiyên din têkiliya wî ya bi dervere hebe. Baş tê zanîn ku nabe ku însanek bi temamî ji hemû cîhanê dervere were îzole kirin û dibin şert û mercên giran ên têcîtê de were girtin ev yek derveyî mirovaniyê ye. Ji ber vêkê ev têcît bi ti awayî ne hukukî û ne jî mirovanî ye. Parlamenterê Swîsreyê Tom Puns helwesta Komîteya Pêşîgirtina İşkenceyê Avrupayê CPT ya li hemberî têcîta li îmralê jî rexne kir û got CPT demek beriya niha serdana hingirtigên li Tirkiyeyê kiriye lêbelê neçûye îmraliyê. Ev reş bi ti awayî nayê qebûl kirin û bi ti awayî hukukî nîne. Dema ku mirov dibe îmralî ev saziya serbixwe ku ji bo dabinkirina şert û mercên guncav ên girtîgehan xwedî roleke girîng tê aslen kirin û ev yek jî fikarên heyî zêdetir dike. Helbet biryarên dememe yê ji bo şert û mercên hemû girtiyan derbasdar e. Yan Toshop destîşan kir ku rêber Abdullah Öcalan di çareserîya pirsgirêka Kurd de mezintirin aktorê û got Öcalan beriya niha di mijara çareseriya pirsgirêka Kurd de di nava danûstandin û nîqaşan de roleke mezin lîstiye. Têcîta heyî nîşan dide ku Tirkiye naxwaze di vê mijarê de dest bi danûstandinan û nîqaşan bike. Ev têcît di heman demê de tiştên ku li rojava pêk tên nîşan dide. Dewlet atık bi kiryarên xwe helwesteke ku nayê qebûl kirin nîşan dide. Divê dewlet atık şermezarkirin û rexneyên ku li wê tê kirin cidî bigire û li ser mijarên diyarkirina çarênûsa xwe ya gelê Kurd û çareseriya pirsgirêka Kurd hûr bibe. Swîsre di çareseriya pirsgirêka Kurd de xwedî berpirsiyar e. Dikare di mijara çareseriya pirsgirêka Kurd de bixebite û dikare ji bo bidawîbûna pevçûna di navbera aliyan de navbênkariyê bike. Gerîla TV dîmene Ankaya hatî xistin weşand fermandariya biryargeha navendiya parastina gel bi daxuyaneke ragehan dibû ku gelê Kurd sistema füzeyan temîn kiriye û di encama vê yekê de gerilayan pazdeh sîhayên dewleta Tirk ên bi cureyên Bayraktar TP2 Akıncı, Anka û Aksungur anîna xwarê. Ev mizgîniya ku di Nevrozê de hat dayîn di nava gelê Kurd de bi kêfxweşiyek mezin hat pêşwazî kirin. Gerîla TV jî beş bi beş dîmenên weşand
دیمن وشان دبون و نشان دابون کو بکا چاوا گرلاین اف سیها آنینا خواره فرمانداریا بریارگه ناوندیا پاراسنا geldi داخیانیا خویا 20 آدار ده اشکرکری بو کو یک آدار جی لقادات چایرش آزاپ گرلاین بالافرک سیها یا بتیپا آنکاتین خواره گرلا تیوی دیمن و بالافرجی وشان دیمن اند دیدین کو آنکایا داگیرکریا ترک parça parça dibe داویا دیمن اند جی انقاذا سیها بناو آنکا تنشاندان هزین رزگاری آفرینه نهچه هاتن کشتن هزین رزگاری آفرینه لآفرین ازاز و ماره لدیجی داگیر کران چالاکین به باندور لدارخستن هره بداخویانه که انجام وان چالاکان اشکره کر 8 آدار کومک جسی چتیان هودان ایریشی هزین میین لخطا نافچه آفرینه شرابکن شرواران برسف دا و ده انجام ده چته کات کشتن هر دو چتین در رویان 12 آدار جی خطا ماره شروانان چالاکی که سردگیرتن پیک ani se çeteyin dagirker hatın birindar kirin 20 adare li bajar Ezazê şervanan bavake serkeftil hedefen çeteyandan li vijî çeteyê kat kuştin du çete jî birindar bûn 24 adare şervana xeta Ezazê rêzê çalakê kirin du çete hatın kuştin du çete jî birindar bûn herwe wasayîtek û motorsikletek hatîm hakirin 25 adare jî bi çalakeke sekvaniyê çeteyek li Ezazê hat kuştin yekê Nîsanê jî li Ezazê çeteyek hat kuştin du Nisan jî şervanan navçe Afrin şerra li çalakeke teybet darxistin du çete hatin kuştin du çete jî birîndar bûn wasayîtek jî hatîm hakirin dîsa li marê çalakeke sekvanî hat darxistin de encamê de çeteyek dagirker hat kuştin bi giştî divan çalakên şervanên hêzên rizgariya Afrinê de neh çete hatin kuştin neh jî birîndar bûn Jigerlayniye Astar û HPG Peyman Botan Aras Ronahî 4 Nîsanê rojbana Rêberapolê hemû gelê Kurdistan û hevriyên xwe yên li çayên şer dikin pîroz kirin. Serî de rojbûna serokatî em pîroz dikin. Girlemê serê çiya em pîroz dikin. Gelê me welatparêz ku îro berxwe din kolana ji bo azadiya Rêberapo em wa jî pîroz dikin. Rojbûna serokatî rojekî ji bo me roja vejînê ye, roja ji nû dayîkbûnê ye, roja ji nû hebûnê ye. Çawa serok apo em bêjin ev fikr û felsefa hatiye belavkirin ji bo me wekî gelê Kurd, ji bo me wekî jin rojekî ji nû aslında xwenaskirinê ye, xwe anîne astekî gerçekten rastiya xwenaskirinê ye. Ji bo me rojbûna serokatî em wekî yani wekî jin jî hestekî me yani hestekî gerçekten pir cuda ye. Serokapo çawa kir gerçekten ji bo gelê Kurd rastiya xwe nas bike, hebûna xwe nas bike, zimanê xwe nas bike, kulturê xwe nas bike, hişyarbûna ku di civakê de hatiye avakirin aslında ev Serokapo me daye naskirin. Bi ruhê hevaltî ku ev fikr û felsefeya Serokapo me de daye avakirin ev hêlik ku gerçekten di her milî de em weke gerîla berxwe bidin. Em weke gerîla di her warê ruhiyen de, di warê fikriyen de, di warê cesaret de, di warê baweriyen de ev hemû Serokapo me daye ew kirin. 4 Nisan cejna vejîn li dayîkbûna serokatî min serîda li Serokapo şehîdên şorojê gelê me welatparêz û azadîxwaz û hemû hewalek li çeperê de berxwe didin û hemû hewalan pîroz dikin. Zaten 4 Nisanê bo me watiyekî pir girîngê xwe heye. 4 Nisan têtê watê çêbûna hêvî, têtê watê li nû destkirina dîrok. Serokatî bi çêbûna serokatî zaten hêviyeke bo hemû gelê bindes û azadîxwaz çêbûye. Em dikarin bo 4 Nisan wisa wek mîladek bi xwe bigirînin dest. Mîladekî ke mesela çêbûna hêviyeke bo gelê bindes e. Serokatî bi fikr û felsefeya xwe gerdûnî bûye. Taybet li zaf mijar de me dixwazî serokatî bidêne pênasekirin fikrê wî ye. Serokatî fikra xwe li nû civak zivran de xwe civakeke li civakbûnê xwe derketiye. Civakê ku ke her şitî wî ji destê wî hate girtin serokatî wî pênasekir li nû girdi dest. Wî fikre fikr û felsefeya serokatiyê feqet bo gelê Kurd niye. Bo geleke hemû gelan e. Bo hemû geleke wisa dixwazin azadiyê xwe pêk bênin. Bo hemû gelekeke dixwazin wisa mafê xwe dest bixin, wisa xwebûn jiyan bikin, wisa azadî jiyan bikin. Li wî fikra xwedî derdik. Wextê mirov wî rastiyê dibîne dixwaze bi tewaw hêza xwe tevlî wî mijare bibe. Bi herî dawî ji dikarîn wisa 4 Nîsan li gelê xwe li gelê welatparêz azadîxwaz serokatî li hemû hevalan pîroz bike.
روشبونا ریبر پول باجار کلن کوپنهاگ و گاوله هات پیروز کرد. لباجار کلن آلمانیا مساجنه یا ویان و کلن به وسیله روشبونا ریبر عبدالله öcalan دو شایعه جدال درخست. لچالاکیا یکم درجنه کوتیجتا گرانکری یا لسر ریبر عبدالله öcalan شربزار کردن جکولسی اروپای نامک و جگرا و ایمرالیه جی خرشاند. ده ساعت پیش ردجی روشبونا ریبر عبدالله öcalan beşler زاروکان هات پیروز کرد. ده پیروز باید هفسروکا کجده که باجار فاتوش Göksungur axaftin etker. Göksungur vuha gotçareri sare netene roja jdayik buna serukapoye de heman demede roja ve jina kurdane rojbun hem li serukapo hem jî li Kurdistanê pîroz be. Kurdistanê li paytaxta Danimarka Kopenhagê li hevçiviyan û rojbuna Rêber Abdullah Öcalan pîroz kirin. Pîrozbayî beşengtiya jin û ciwanan hatı darxistin. Bu bonê pîrozbayiyê pêşbirka çandî ya li ser dîrok erdnikarî û çanda Kurdistanê hatı darxistin. Piştê jî ciwan derketin serdike Avustralya'nın ser Rêbera poxwendin. Li bajarê Gavleyê Swêdê jî çarê Nîsanê hat pîroz kirin. Di çarçoya pîrozbahiyê de pêşî meclisa gel a Gevlo Borgê xwarina fitarê da piştî fitarê şahiya rojbûnê hat darxistin. Li pîrozbahiyê de li ser navê meclisê ji rêveberiya parlamentoyê Cemal Roşilat axivî. Roşilat got li cîhanê rojbûna tu rêbereke weke rojbûna serokapo ji alê gelan ve weke rojbûna xwe nehatiye qebûl kirin. Ji ber ku gel weke gelê Kurd bi rêberê xwe re ji nû ve ji dayîk nebûye. Rojbûna serokapo pêşî li wî û li hemû me hemûyan pîroz be. Pîrozbayî bi stran û gerandana govendê bidawî bû. Li Zûrîhê ji bo Rêber Abdullah Öcalan stat hat danîn. Endamê tevgera ciwanê şoreşger tê çêşe û jinên ciwan ên têkoşer têkojin bi wesîleya rojbûna Rêber Abdullah Öcalan stanta pirtûkan danîn. Ciwan ji bo pirtûkên Rêbera bo bi xelkê Zûrîhê bidin nasîn çalakê li darxistin. Ciwan ji pirtûkên nirxandinê têkildarî jina azad û mêrê azad xwendin. Her wiha têkildarî têjra girankiriya li ser Rêbera Po afîş jî hatin belav kirin. Ciwanan di çarçoya pêngava ji Rêbera Po re azadî ji pirsgirêkira Kurd çarêsîrê ya siyasî de çarê Nîsanê pîroz kirin. Çalakiya xwendina pirtûkan bi berzkirina duruşbeyên ji seroka Po rojbûna te pîroz be ey serok bidawî bû. Welatiyên êzîdî û Ereb duh li geliyê Qersê bi pêşektiya tajê rojbûna Rêber Abdullah Öcalan bi şayiyeke pîroz kirin. Civaka êzîdî Rêber Öcalan weke rêberê gelên bi dest û azadîxwaz binav dike. Welatiyên êzîdî yên tevlî şahiya çarê Nîsanê bûn hestên xwe yên derbarê rojê de parve kirin. برآب و گلی ازدی ایرو ام همو لباس کن بروینه ام جو وک جوان ازد خانه وک جنن جوان بجن خلقی شنگاری گشتی جی ام بجن دویداری حاضر ویه اشبوی روشنا برآبو بریا فرمانی مر برآبو نازنه دکیر اما اج پشتی فرمانی ده ام روشنا برآبو پیروز دکن و ام بجن برآبو ام بجن اف روشنا برتی نتنه روشنا برتی تنه روشنا تواهی گلی کتبر خود ده تواهی گلی کوچه ام بجن دسر فکر کار سفر برآبو خوره خستن دکه ام بجن روشنا وان دلت تواه بله ام بجن بانگوازی اما جبوی تواهی جواکا تایبدیجی توا جواکا ازدی ام بجن رابن سرلنگی خو ادی دوست و دشمن خو جگ ناز بکن خوره خستن بکن سرچاواتین و نقناتی خو راتناوتکم راستی روزگا گلک پیروزا روزگا کیف خوشا روزگا جمرا گلک مهمه ام بین و مناسبه پیروز با روزبونا سروک خودکن نوکا انسان
روزبونه که حالی چه بگه یا شکرما بر زارو که بدانه یا نگموما فندا ویخه به روزبونه مشی وقا روزکا پیروزی بین روزکا واتش وقا ملت زدی متبینن اجبر ام به روزبونه همو شربانه دا آزادی پیروزی کن الاسایش پیروزی کن گلیلای سرچی پیروزی کن هکا همو سروی فکر و فلسفی قاربن جیان بکن هچی ملت خواب ببینه آزادم به روز الوی پیروزی کن ام جی وقا ملت زدی ایرو کیف خوشن هکم قاربن چای شنگاله به روز مناسر وقاتی ام پیروزی بکن هفشاردارên Togêrê mazbateyên xwe girtin. Hevşaradên Partiya Wekevî û Demokrasiyaya gelan dem partiyên Tokero, Qarsê, Ülker, Özatık û Adem Oyman û endamên Meclisa Şaredariya mazbateyên xwe girtin. Hevşaradar û endamên meclisê ji bo wergirtina mazbateyên xwe çûn adliyeyê Tokerê û mazbateyên xwe girtin. Desthilatdariya faşîstî AKP MHP têkçûna xwe ya di hilbijartinan den hezm nake ji ber wê jî bi hîle û sextekariyan dixwaze şaredariyan bi dest bixe. Alîkarê Hevserokê Dem Partî Mehmet Ruştî Tiryakî li navên dagiştiya partiyê daxuyanî da paqişan ser hemû nelerîtiyên AKP'yên li van her du navçeyên Rihayê û Xelfetî û Curne reş. Ruştî Tiryakî got AKP ku hilbijartinan de bi ser neket dixwaze bide ku dolaban îradeya gelê me xesp bike. İtiraza wan a ji bo betalkirina hilbijartinên li van her du navçeyan jî ti aliyekê xwe yê hukûkî tune ye. Li Curne reş AKP torbeyên dengan şewitandin. YSK rabûyê ji ber vê hilbijartin betal kiriye. Li Xelfetiyê jî bi lîstikê din hilbijartin betal kirin. Em ê li dijî van bêhukûkiyan heta dawî mafên xwe biparêzin. Em ê li qadê jî bi çalakiyên xwe yên demokratîk heta dawî li ber xwe bidin. Gelê wane ku du rojin li kolanan bi berxwedaneke mezin vîna xwe parast diyar kirin ku êdî tu kes wê neveribe müdaxaleyê vîna wan bike. هر کجمه اویا خدا منه اوی ملتی ایرادا خدا وی جامری نه ما شرمانم سلاح چوینه سر صندوقه ام چوینه ما گوتم ما ایرادا ما اف ظلامه پکی ما هر کسی حقی نینه اویا خدا تا کی سربسته بیجین دموکراسی ترکاده وقتی دموکراسی هبید وین من جی قبول کرد نه ایرو اف ملت اف 10 ساله اف بلدیه نه بلدیه باشخانه ما نه اوه ما او ایدای که بو مشغول بکرد همه قائمه دی هم وان فروت zaten چونه خودی گو خود صندلی برینه صندلی بلدی گو همی برینه ماسه همی برینه برای خودی نه امل اف شهره وی ملتیه نه ما مش افریقا هاتینه امش کی هاتینه اف مملکته ما اف ملت خود خوب قهره ببر اتینی قبیل نکرد ناراگیر وی ملتی گو وی جاره هم همی دی خو 14 بلدیت خو برینه قبیل نکرد امش خودی قبیل نکرد قائمی بابن خودی وی کرده و قائم هم همید خورسوش هم قبیل نکرد اوه ما رعیا خدا او دی میونت میشکد او دی بو مشغول بکد چوب یه یزگات اینا بو یه انقره اینا بیره یه ملت رعیدت کی لازمه او بو ملتی شد ما چنه کریا تو ماهی کیلا با بیبر اینا 6 میلیون هم نشه بوشته که برا مالا خوا اینو پاش بو ما چنا کرد او دیس قایم با ویتم دیس فرمانه کدین تزانی ام لباش کدنای او ظلم انسان که حق خواب او بچار رعیت است ما دوی رعیج ما بس نید چنا اجر چنا ما مال بک خوشا ها دکم ولی که کدل خوشی اونا پلان کوم پروژه که اونا هبو بسری نگرتن ملت وانه ملت که شرفلی بو ملت وانه شرفا ترکیه خلاص کرد ملت وانه ناموسا ترکیه خلاص کرد ملت وانه اونورا ترکیه خلاص کرد ملت ما ملت که سرساز شرفلیه زاف باش سروی اگر که سرهلدانا ما چینه بیا که اوی مزبط های ندانه ما او پلانیوان پروژه وانا او وقت اسرائیل والغازی که ام اینه نبیدرن چی ما حق خوا قازانست کرد حق مجلس این دتفه چوش کرد بو ملت وانه از بجلا خواه حماش تاوینه
سینور دینکرین 4 قط درباس کریه. وزارت کارین هندورا ترکیه 19 تباخ سال 2019 ده جار دویمن شهرداری باجار مزینا مردین قویم تعیین کرد. در بجارتن رهبرین هرمی سویه که اداره دژی پارتیا و کیو دموکراسی گلانده پارتی شهرداری به دستخست. سال 2019 و 3 قویم مهرین و دوی بواجوی ده نگوهزبارن شهرداری هات فروتن گلانپری نگوهزباران به هنجتا پیدوی پینین دوری سروکاتیا کوردیناسیون شوپاندنا رازمنیان یکوب آگریدای والیتیا مردین هات کرن. هر وار چافکانی شهرداری جیج و شهرداری AKP'yi هاتن خرج کرن. بری البجارتن جیره و بری قایون بریاردا کو جبانکایا ایلری کردیم به میلیونان لیریان بینستاندن. رو بری قایون دنابرا مجدارا سال 2016 و نیسان 2019 ده شهرداری باجار مزین 400 میلیون TL müdüriyeta giştiya idare av u kanalizasyoniya merdine marsuji 620 milyon TL dibin deyindane de hişte. Revberiya qayyum deyin ser deyindan zedekir. Revberiya qayyum jibu dayina deyinan ji neguhezbarên herî buha dibin navê devirkirinê de firot daraya xizanî û bi vê yekê gelanperiye deyinen şeredariyê da jê birin. Lê revberiya qayyum deyine marsu yê jê nezî 4 qet zêdetir kir. Di sala 2019 de deyine marsu yê 620 milyon TL bû û di nava 5 salan de ji îlona 2023 ve ev deyin derket 2 milyar û 123 milyon û 123 hezar û 133 TL. Bu saate tahmin kirin ku deyinin marsu yê ji meha îlone ve hêj zêdetir bûye. Milisel Mustafa da NHBDH li navçeya Akdeniz'a Mersin'e çalaki kirin. Milisel Mustafa da NHBDH wa gotin li navçeya Akdeniz'a Mersin'e me garajeke tır a ji aliyê faşistan tespit kir û bi rêbazên taybet da beragir 6 tır bûn xwelî û zirareke madî gihîşte bi dihan tirên din jî. Devleta tıkadagir ker bombele min biçe barand navenda ragandını meclisa leşkeriya min biçe ragand bu devleta tıkadagir ker uçeteyn ve günde dendeniye u siyade li Bakur Rojavay min biçe toparan kiriye. Leguri meclise bistu top le günde dendeniye u se top le günde siyade ketine. Nuçeme daviye komeliya stek li kampa serdem navendeke zarukan vekir komeliya stek a şopandun u parasına mafya zarukan bu bonaya çare nisan rojbuna reber Abdullah Öcalan li kampa serdem bi şahiyeke navende xwe vekir komeliya stek pişti li ehdase navendek vekir iruji li kampa serdem aherema şehbayı bi şahiyeke navende xwe vekir revebera komeliya stek bediya müslüm jî vekirna navende piroskir bediya destnîşankir kon navend ji bo perwerdekî zarokan duwarê çandî spor û wênesaziyê de û got perwerde mafeke zarokan e em ê di her alî de zarokên xwe perwerde bikin pişta xaftinan koma zarokan stran gotin. Berê godan cemen û çênîr û pêşkêşkirin ana xatir vedin baş.